Assalamu alaikum. Nawna selli therapy. Meɗen salmina on nokku ka won ɗon ɓe ganditina on ka eɗon ka ɗeɗo ɗum nawna selli therapy hande le 28 nogay jetati 9 mois 23. Merci d'être là. Hande meɗen subani on toɓɓere hittunde e fe gurdam bani adama. Bani adama on yo andu piiji duwaɗi andeɗe ɗin atto yanude e majji. So wona ɗum haray fayda ka yiɗa neɗɗon wo haray mo heewi wigol ko Allah muuyi ko Allah muuyi mana neɗɗon haray o itti nokkure ka Allah waɗi mo ɗon. Ko honto woni ko Allah waɗuma? Allah waɗuma giɗo suɓotoɗo, ko o jonnali malaika, ko o jonnali kulle ɗen, ko o jonnali pelle ɗen. Ko a suɓotoɗo, seede ko a suɓotoɗo, ka wonɗa ɗo siɗa iɗawa yedde poson yara. Ka wonɗa ɗo iɗawa yedde poson yara. Ko Allah muuyi? Nam, ko Allah muuyi. Iɗa wawi wonde kadi ƴetta ko wurnay ma yara. Ko Allah muuyi? Nam, ko Allah muuyi. Mais ko hombo suɓi gandal ngal, ko hombo suɓi suɓina ɗon no wawi suɓade hakkunde yargol poson ko waratamo ko e yargol jaram wurnay ɗammo. Mo wawi suɓade. Si tawi hiɗa wawi suɓade, ko ɗo wi'ete la responsabilité, ko ɗum waɗi yawmal qiyama an ko a ñaweteɗo. Bana adama mo suɓota ko ñawetake. Hay ka lamatiriji ka sariyaji aduna yankoji ɓe ndaray anni e maɗen e feygol lanka. Ko ɓuri hewde kon anni on no yaadi e suɓago. Naafi a waɗi bonnere nden sariya on nangete tun ƴetta sariya on janga ko windi kon liɓa e hoore ma. La golle ñawoɓen no tawa e ɗaɓɓitugol ko ɗum wonno ko fiɓuɗa e feende bonnere ɗo. Go'o hiɗa andi koko boni, mo andi koko boni. O waɗi e hoore ɗum, mo andi so waɗi bonnay, ko non ñawirte. Ko ɗum waɗi mo sella e hakkil jogande makko nden e jogande selluɗo ka ñawore na goɗɗo. Si feetuɗo barminima ɗo joni e neɗɗo hisuɗo si barminima nan nangande wotere ɓe nangata. Bal feetuɗo on si nangama mo naɓirede ka ñawdete ton, hisuɗo on si nangama himo naɓirede ka jogete ton. Ara en watna yiila moƴƴa ko wiyete ko religieux, ko hunde hulɓinide wujjayde bane adama ko Allah okkumako. Si a jokki religieux, si tawi Allah arsikima jawdi e mum, a wonay maccuɗo jawdi ndi. Si Allah arsikima laamu e mum, a wonay maccuɗo laamu. Kala ko Allah arsukuma e laawol religieux ko a huɗaɗo wonata. Fi honɗum an a accata aduna on wona aduna. Le religieux c'est le contrôle. A accata hay Allah wona Allah. Le religieux est très très dangereux. Aduna on religieux jaɓata aduna on wona aduna. Allah wona Allah. Religieux ko neɗɗo nde wonno o ñamiri dina kan, Allah faɗi mo faamugol ko wiyete ruhu dina kan, o haɓɓitoto noon hande kadi ko kala ko o fottata mum ma kala ko o yiyata kala ko o ndarata ɗum ɗon wonay no o faaliraɗo.
mo faala yo Allah wonu ka o faala ko kanko duwano wonde ka Allah faala ɗon joni ko kanko faala yo Allah wonu ka o faala. C'est ça le religieux ko yo Allah wonu pa kanko himo ƴetti Allah anda kon feƴƴude, himo ƴetti Allah makko on anda kon feƴƴude aduna bomɓe ɓen no dolni ɓuri Allah, seytan no mari doole ɓuri Allah subhanallah. A yiyay mo yewta tun anda ko faalaɗo yo Allah wonu ka o faalaɗo, yo aduna on wonu ka o faalaɗo. Il veut tout contrôler. Ala ko woni feƴƴude ka hoore leydi ɗo ko tawata Allah anda fi kaakol ko iwata e leggal yana Allah no andi fi maggol haa ngol yoora mo andi fi maggol. ɗon hay ka du'a uji ma an on Allah anda fiyatno ɓa woni yewtude Allah fiyatno. Partagez le live, mettez le cœur. Donc, Alain. Partagez le live qui est là. Partagez, mettez le cœur. Merci, vous êtes sur la page de Now National Thérapie. Haray ko ɓuri hiddude ka hoore leydi ɗo ko hettare, c'est la liberté. Hettare noon wona hettare nde démocratie yewti fi munde hande woni yewtude, wona hettare nde woɓɓe e mawɓe ma woni yewde fi mum. Sa heɓi jawdi a hettike, sa jangi a hettike naafi nden. Bani adama watama jonnude hettare, ko bani adama woni ko sinci ko wiyete démocratie. Fi honɗum o ñaamay o yaray imo lo'i. Lowɗo wawa hettare koko tiiɗi, dimankako koko tiiɗi. Lowɗo watama tiiɗinde. Kala ko o jonnayma a tawa himo waɗi nder ton nafoore mum makko, ɓay o ñaamay o yaray. Merci Aliou Bari. Donc démocratie koko neɗɗo wawɗo an e min sinci o wattori nder ton nafooreji makko ɗi. Fedde watama jonnude liberté, jamais. Ko goɗɗo woni ko sinci fedde, sinnama fedde naka diina to. Clan, groupe, parti politique, sere fo kala ka ɗiɗo e tato moɓoto pirana fi goɗɗum, darto goɗɗum, hiwa goɗɗum, yangano goɗɗum, haddi fotti ɗum wiyete fedde. Fedde nden nde wawatama jonnude ko nde jogaki. La liberté no jogaki. Kala ko lo'i koko doolata. Anda sino famade doolugol ko e lo'ere jeya. Kala ko sikkuɗa ɗo koko jonnitayma liberté koko wonuma doolude ka gundo, mais ka kene a wawata yiwde. Jonnuɗoma démocratie on ko lowɗo ko bani adama wono angami. Ka kene a yiyay ko hettare, mais ka gundo ko wonɗoma kadi doolude fi nafooreji makko. Wonɗon kala ko iwata e bani adama jonnatama ko wiyete ko la liberté hettare, jamais. Parce que ko nokkugo iwi. Wiyete ko liberté, Allah kañum waɗu e ma a ardu e mum ko si a ɗaɓɓita yiya koye ma woni.
ko sa ɗaɓɓitanayi hoore ma gooto kadi ɗaɓɓitantam ko ɗum kadi janvier goɗɗo daroɗa sonka wo ko révolution cewtoɗa non tu ne seras jamais libre. ɓe nguure ma nden famille ma ka iwɗa ɗum ɓe jonnatama hettare aduna si ɓe moɓidiri ɗo jawdi ɓe naɓima occident andu ko an woni investissement au deuxième produit sur lequel ils ont investi ko a makiti moɓe dépensi ko a gesa moɓe remi mum tu vas payer le prix là très cher. Fillito famille ma mo wonɗa wi'ude on tu es prêt à mourir pour eux ɗa wawi wartanade ɗum ils ne vont jamais te donner ta liberté parce que wona wonde noon ɓe yiɗama c'est parce qu'ils sont faibles, ils sont dans le besoin. Si ɓe dépensi 1 centime sur toi, sur ton voyage, ça va te coûter de la kiné. Payle boy no feeti hande feetinaali ɓe si wona naɓuɓe ɓe une pression économique sociale hiɗa suti ko duwaɗa wadde hiɗa andi ko ɗum ɗo moƴƴanma ko noon la a wawata wadde parce que tu n'es pas libre. Hiɗa suti hiɗa hattojini e fawtagol kono a wawata fawtade parce que tu n'es pas libre. Hiɗa suti hiɗa hattojini e ɓeydugol e gandal expérience hiɗa hattojini e yaajingol faamuji maɗi o wata gasude parce que tu n'es pas libre. Partager le linge. Donc ko ɓuri hittude konka hoore leydi ɗo c'est la liberté. Awa ko ɗum noon taguɗo ma wiyeteɗo Allah subhanahu wa taala le vrai Dieu ko ɗum o attima jonnude ɓay o tagi o inni wonno suɓo ko ɗum o attima jonde comme droit suɓo kono noon kala ko suɓiɗa no mari joddi an ko a suɓotoɗo o inni fello ngol suɓo ngo inni la pelle ɗen suɓotta kala ko fewtina suɓagol doga mais toi tu as accepté cette responsabilité sans même connaître les conséquences an jaɓuɗa ngal teddungal jaɓuɗa nden hoolare welsindiɗa e battane mum. Merci Maudi Djoula Diop, merci Diallo Youssouf, l'infatigable toujours avec nous. Donc voilà, si tawi ka thérapie men yii yimɓe ɓen embere wo ko ɓe soñji ko embere ko ɓe welshidi e konko Allah jonni ɓe ɗo leur liberté tampere ma nden fof ko ɗo embere wo ko bani adama ɓuttini ko embere wo ko o darani fi o liberté makko. Andu noon goto falaka ya won liiɗo personne wana yummama parce que ça ne l'arrange pas nafataɓe na bemma wana ceernojo wana laamateri ndi wana on jannowoma personne ne veut que tu sois goto falaka ya won ko ɗum waɗi il faut faire beaucoup attention nde jokkata neɗɗo wiyeteɓe religieux par ce que golle on ɗon ka arande laawol ko jattugol ma ɗum ɗon fodde o jattanima ɗum ɗon on yadata ko ɗum addi fedde si a naati e fedde tu perds ta liberté individuelle ça je te le jure fedde taw yawka diina tun kala ko wiyete clan si a naati a accay
liberté individuellement on ka yaasi. Tu suis les règlements du clan. Hay état ko clan, hay lamatir ko clan. No wodi piiji ko min nawna selli mi wawata waɗude wonɗo gollande lamatir ni susta wadde. O susata haalude ɗum, susta kadi wadde ɗum. E hino dolle jawdi honto dimu maɓɓe ngu woni. E hino dolle jawdi ko honto liberté. Non, il n'ose pas. Parce que ka yaasi accata naata. Tadi ko ɓuri e mawnude ko Allah okki en kon ko ɗum ɓurɗen jaasinde fimu. Piiwoy ɓuri koye jaasude koye ko koye ɓura mawninede. Neɗɗo yahanɗo hoore mum Occident ma kan noone o noone leydi ndi o yehi. Ko on suusata wadde kon naɓaaɗo suusata wadde. C'est pas la même chose. Dès que tu perds ta liberté, c'est fini pour toi. Ko wawa ma jontude hoore ma wo ko ɗaɓɓitugol o liberté ɗon nde hettare o freedom ɗon nde famata a ardu e mum no e ma koko ɗannina ɗaɓɓita ha gundaygu huɓɓa ɗon tu woni golle maɗe. Mais ɗon noon c'est du vrai travail, parce que ɗa heewi tew kulol ngaygu e ande ɗiɗo fof ko niɓe haɗay ɗum yi'ugol la liberté. Woɓɓe no naati e dewle, c'est parce qu'ils ne sont pas libres. Na wonde ɓe waɗi pere naatugol e dewgal ɓe hebilani ke ɓe hebilanaaki. Ils ne sont pas libres. Gurdam maɓɓe ɗanayi jungo maɓɓe. Woɓɓe no jooɗi ɗo e nder otoji ne sont pas libres. Ngal otowal ɓe hato jina e magga, mais n'est pas libre. Ko be o holla jawdi ngeɓike, mais o yejjiti facture no ɓaawa mum. Tu vas payer le prix très cher, parce que a yoɓay ko jooma jawdi yoɓata, ino le na jooma jawdi. Buyno dogude rewa e laaɓi yahana jawle e leyɗele innane ils ne sont pas libres, parce que hiɓe sikkude sappo e jetato ñaamoɓe ɓe ɓe ñamminaɓe, ko ɓe ɓe ñawda nawnuɓe ɓe, ko ɓe ɓe hajjinoya faalaɓe hajjoyde, ko ɓe ɓe darna suudu ndu. Non, c'est parce que tu n'es pas libre d'abord. Innima watta ñilay ko wiyete religieux. Le religieux ko attotoma jattude, c'est ta liberté. La politique ko attotoma jattude, c'est ta liberté. Laamateri ko attotoma jattude ko ɗum ɗo. Yumma ma e bemma ko attotoma jattude ko ɗum ɗo, parce que ko tagaɓe ko lo'uɓe. Si ɗum huɓɓi e ma a suɓoto. Si a suɓike a suɓoto ɓuttuma o. When you choose, you will choose your peace. Si a suɓike a suɓoto ɓuttuma o. Ko ɓuttinantama kon nafataɓe koyemba. Nafata yummuma, nafata bemma, nafata ceernojo ma, nafata laamateri maɗi, nafata ɓengu ma, nafata hay goto ko ɓuttinantama. Nde wonno nafataɓe ɓe falaka ya min. An non on jeeyaɗo mo suɓaaki ko rewata Allah ko meere. Ko ɗaɓɓata jawdi ko meere, ko ɗaɓɓata laamu ko meere. Ko ɗum waɗa famde Allah ko golle ɗe suɓuɗa ɗen o darata, golle ɗe suɓinɗi ɗe goɗɗo suɓi maɗen ɗen darata. Andi ko ɗum jannaɗa. Si a suɓinama
bone janno e bone to sukun ƴettu to sukun kono a yejjiti fof ko bone a yejjiti wona Allah suɓinma a yejjiti ko a suɓotoɗo na a suɓinteɗo. Le religieux c'est du poison social. Ko haɗi landoɗa o religieux jo ma ko hombo woni ko suɓinila. Le plus important c'est là-bas honɗum waɗi ha tawi komi suɓinte ko nde wonno a suɓaki. Nde wonno a suɓaki ko honno wondirta e ɓiɓɓe maɓe, honno wondirta e sonnajo maɓe, honno wondirta e ɓe laamiɗaɓe, ko honno wuurirton ka leydi mon. Ɓe suɓani on des systèmes importés wala on suɓaki. Seede on suɓaki ka goɗɗo yimawo walla muuyi. Goɗɗo nawni pali maayi ko Allah muuyi. Boddi ngati goɗɗo maayi ko Allah muuyi. Goɗɗo pii ɓengu mum wari ko Allah muuyi. Goɗɗo pii ɓikko mum wari ko Allah muuyi. Donc tu es très dangereux parce que ko a fennowo e hoore Allah. A wi banadama on suɓaki. Allah jonnali mo suɓa kon. Donc nde wonno ko fuɗi kon no juuti ka hoore, klanji ɗin ka hoore leyɗo aray suɓine. Ena joni ɗoya ɗi galaɗi ma ɗo hawde yimɓe ɓen ha hawama menen jaɓu ɗum ɗo e beteke heɓa nafoore ɗo, menen kadi min heɓa nafoore ɗo. Kono en réalité tu n'es qu'un perdant. Si a naati e dewgal na a suɓiɗo, tu es un perdant, you are a loser. Donc ɓuri hittude ka hoore leydi ɗo ko tawde ko addimo suɓoto. Wonɗum e coñci wonɗa wattade ko an suɓiɗi, ko honɗum e partenaire jo wondiɗo ka dewgal wonduɗa hiɗa suɓimo, honɗum e ñaamiteji wonɗa ñaamude hiɗa suɓi. Est ce que ɗi ñaamiteji ɗi wonɗa ñaamude ko an suɓiɗi a tawno ñaamede hiɗa ñaamude. Ngal gandal ngal wonɗa e jangude a suɓay woni, si gandal ngal ari a suɓay woni ko wondi e nafoore kon ko ɗum ɗa terɗa ka ɓe aray toni ɓe yarne. La liberté a un prix. Wonnugol dimo no mari joddi, no mari ko yoɓata, no mari ko jonnata. Nde wonno ko goɗɗum perdeten, on ne veut rien perdre. Et voilà ka perde relation ji men ɗi, hoolareji men ɗi, dewe men ɗen, gande men ɗen, hoolareji feddeji men ɗi, on ne veut rien perdre. Donc il n'y a pas de liberté. Si tu n'es pas libre, koyɗi wonɗa. Jon noon wona joni ka diina ko Allah attima jonde liberté ɓurɗo mawde. Sa yi no religieux jon woni yettinirde diina kan noon, a ndaari gurdam makko ɗan boyi no sali pratiqueude gollitirde diina kan hulugol, o taɓi ronko heɓugol jawdi, o taɓi ronko heɓugol laamu, o taɓi ronko heɓugol ngari labaaki, o taɓi ronko jaɓeede. Par ce que no religieux jom weeɓitir diina kan noon koko waylita. Ko ɗum waɗi si neɗɗo on sikkay simi wondi e Allah honno mi perdata, ma simi wondi e Allah gon mi gañato. Ko noon ɓe kamɓe yirtat noon. Par ce que le religieux sa ndaarimo, sa ndaari religieux a faltake diina. Sa ndaarimo moƴƴa a faltake diina. Par ce que mo moƴƴinani hoore makko kaso hulɓiniingo.
si a ndaari le religieux très bien a sikkay si tawi mi jokki oɗo kono mi heɓirta jawdi, mi jokki o kono mi heɓirta gandal, par ce que an tigirɗa ande o janga. Par ce que ila ko wonɗa boobo ko konguɗi gooti wonma fillita ko fillitagol ko fillitagol. Si mi jokki oɗo kono mi heɓirta ko mi faala ko ɓay ko kanko woni ko présenté, kanko woni ko weeɓitanma diina kan, ko e makko faalɗa ƴedde diina kan, ko ɗum waɗi siɗa yi'irde noon. Voilà la place de la spiritualité. La spiritualité wona e bana adama wonɗa ƴedde diina. ɗo waɗa landade hoore ma ko honɗum mi mari si tawi mi perdi Allah, ko honɗum mi mari. Par ce que sa andi Allah piiji ɗin ɗi fof pet majji ko kanko ruttanto, kanko ronata kala ko wonɗo. Sa wi suudu, sa wi jawdi, sa wi kanŋe, kaka makko iwi, kaka makko woni ruttade. Joni ko honɗum min mi mari, ko gonɗum mi jeyata si tawi taguɗo langon on ɗon on mi perdimo. C'est quoi? En réalité, rien. Merci mon frère Aliou Diallo Show. Merci pour le soutien. Mi fillito. Sa yi dina kan jungo religieux a sikkay a jiɓoto ko honɗum heɓata quand tu es avec lui. Et c'est vrai. Parce que c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Qui ne fait pas de recherche. O ɗaɓɓitata. O miijitotako. Ka karama ko makko hattinimo ɗon ko ɗon o hatti. O ala droit miijitagol. Ko ɗum sukaɓe bu sikkay simi yahani ko Allah kon kono mi heɓata, par ce que ɓe sikka si ɓe yahani ko Allah kon ɓe perda yadnam. Oui, parce que le religieux il est loose, o perdi yadnam. C'est un robot qui ne fait pas d'erreur. Kanko ko robot watta faljere ɗon ɓay watta faljere watta ɗaɓɓude jawdi, ɓay watta faljere watta ɗaɓɓude laamu, ɓay o waɗata faljere o watta wadde transaction ji, ko yo wonu ka suɓagol ko hayfi kon e bone o. Kono bone ko bone ka Allah. Sadi mo jaɓi joni yo wonu suɓinteɗo e kala alhaali, o ndaara suɓinɗo mo ko tosokun ko jano ƴetta tosokun go dogo haɓan. No wayi ko goɗɗo arata e shap ka coñci yeyete closing shap, hara o heno windi ɗa hari ɗo ko $100, joni min hartiri $90. kori hani mo heɓi hoore ma o kanko soodi, kanko ni yeyi. Eɗa andi ko soodiri, kanko wi ɗum ko $100, o kanko wi kadi ko 90. Toujours ko an wona frappede. Sikka awɗo o ɗuyti hara mi heɓi, hara mi économise $10 ɗo mi sottinna mi yaha koko hawkete noon, ko stock duwaɗo yaltinede hawkeno. O gaynino yeyde, o heɓino tonoji makko ɗin, joni o ɗum ɗo yalto wadda keso. Toujours il gagne. Merci mon frère Aliou depuis Lisbonne pour le soutien sur la page de Nawna Selli. Merci Halimatou Diallo, merci Diallo Yusuf. Donc haray ka haɗiɗa simin inni religieux wona ɓen woni ɓe noddude bimbi e kikiɗe ka laawol Allah, wona ɓen woni ɓe jannude tawhidi. Je ne parle pas de ces gens-là. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Menen kadi koye ley ɓe men rewi min faami ko wiyete tawhid. ɓe mon haalde ɓen no anndi. On se connaît. ɗanninayɓe yimɓe ɓe minen anndidiri, waɗanayɓe karam ko baatini campagne e mbili. On se connaît. Kulɓinayɓe yimɓe, ñaamirayɓe diine.
donc aray ko honɗum mi mari si mi perdi Allah. C'est ça la spiritualité. What you have if you lost God. Ko ɗum marɗa. Tawi o miɗa yarde beere non kombo tagi beere nde miɗa fiimde drogue kombo tagi drogue tagi wonɗo fiimde drogue tagi yeeyiɗoma drogue o min komi warowo yimɓe ko hombo tagi kin wonkinki wonɗa warde ko hombo tagi kin wonki warde ko honɗum marɗa sa perdi Allah ɗen kanŋe ɗe wonɗa yahande nde sikkata si a juuli si a jangi sa yehi e nokkure nden a heɓata ko hombo tagi ɗen kanŋe on wonɗoma yewtude ɗum sa wi ton bisimillahi a heɓata ko hombo tagi on neɗɗo wonɗoma yewtude ɗum sa ƴettiɗen kanŋe ka yeeyoytaɗe tan ko hombo tagi on neɗɗo ɗin mbuuɗi ɗi wonɗa hendade ko mbuuɗi hombono ko honɗum ɗi moƴƴina an wonɗo wadde prostitution on neɗɗo on kiliyanjo ma wonɗo arde ɗon ko hombo tagi mo sa sikki si a jangima si a juulima sa waɗi dewe fewno ɗon religion on faminima haray no ɗum ɗa ko seytane jeeyi ɗum ɗa ko Allah jeeyi Allah seytane no pirde subhanallah Allah danɓe Allah e seytane no fooloti ɓe foolotira e hoore woni ko honɗum seytane mari si o foolotira e Allah sike Allah mo wonɗa rewde on na Allah tigi tigijo donc nokku wo ka wonɗa golle wo ko jokkuɗa jaɓu wondugolle Allah wondu e makko e golle maɗe kanko taguma kanko tagiɗen golle ma yaltinowoma ton ala arsikowoma ton ala dandowoma ton ala si wona kanko ko hombo jeyi ndu hendu ndu wonɗa fofde ko ɗum noon hewtintanta on ɗum hewtintan ɗum ɗo yimɓe ɓen c'est à dire ko imanu bunɗanka sa ndaari ɗo buye men ɗo ko imanu bunɗanka komi ɓi julɗo ko imanu bunɗanka ko ɓi julɗo ala ko julɗo woodi komi ngol leñol na diina hakkunde ma e Allah ko hakkunde ma e Allah na hakkunde ma e jama ko hakkunde ma e Allah ko an ɗaɓɓitata imanu bunɗanka to wawata yiwde goonga aduna fi honɗum kañum e goonga kan no lutoniri goonga kan a wutte gite ɓe gandal bunɗanka ko wawata yiide goonga ko ko wiyeten ɗo les intellectuels ganduɗuɓe coomiraɓe tibɗum ɓen e ɗum ko sadi koko goɗɗo hulɓina goɗɗo sa yi fi kaydi no haala e gandal komo kala e hulɓi ngoya c'est à dire marɗo kaydi o yo hulɓin mo ala kaydi o ko fowno ta ɗum gandal ko nafoore siɗa jangi na kaydi ma ndi wiyata yimɓe ɓe yiɗa jangi ko sadi ko nafoore ma ko hewtata yimɓe ɓen kon ko ɗum andinta ɓe yiɗa jangi wona haala wingi nafoore nden taw gando no way wan dayigu si yimɓe no e niwre ndaygu ari ɗon goto ka nder niwre ton wiyata o ko onto kaydi makko ni woni gando fop no way wan dayigu misal ɗo joni hara bileɓe no heewi e hoɗo batiniɓe no heewi e hoɗo ɓe hara ɗon no juulede no jangede no hoorede e ɓen janguɓe wonɓe ɗon wiyetake janguɓe par ce que ko woɗɗuɗɗini bileɓen ɗon ko ɓay hiɓe no niɓɓiti
no yimɓe no nder fammere si go wala si yimɓe ɓe sutondira mo kala no wawi wiide komi hunde kaari bonoru no wawi wiide komi dammol ara ndo ƴakkude yimɓe ɓen noon ngayru no wawi wiide komi puccu an goto sutaki oya gando goto pet si ari hakkunde maɓɓe ɗon ɓeyda a yiyay no moobira goto e ɗiɗo iwa ɗon fi honɗum wona ɓe ñaamede ɓen yiyay joni woni ɓe ñaamude gandal ko ndayi si yimɓe no tampi e nokkure tampi ha sayi tampi ha faala hay ñaamidirde koye niwre ɓe woni o goɗɗo yiyata jannguɓe ɗo ɗon no kirdu tampere monde no humodiri e majjire monde ka conscience ka faamo ngari appe piiji ɗi fof newoto si satti tun ko nder ga yoori blind faith imanu majjere imanu bunɗan ka si goɗɗum si diina fuɗɗori iman gandal fuɗɗori iman hoolagol awa andu yata ka woɗɗi konno hoolortoɗa ko anda an a fini a tawi mawɓe maɓe ko julɓe a hoolike kan diina kon ɗum hooliɗa iɗa andi ko hooliɗa andi ko ɗum jibinta nafgan ka an a fini a tawi mawɓe maɓe ɗiɗo ino juuluɗe no hoorde no yittude zakka no layyade a hoolike kon ɗum hooliɗa a hoolike ko anda ko ɗum yiyata neɗɗo e nder ko aduna on kala ko yewta e mo hooli gandal e diina fuɗɗortake hoolare ko fuɗɗorte taw ko sikkitagol dut o wi koya ko ɗon basi hakkille sikkitiɗen taw ko ɗen fellitoyta par ce que sikke ɗen noddete ɗaɓɓitugo e konno hoolortoɗa ko anda sikkitagol taw ko ɗon kon fuɗɗi par ce que a anda ko anduɗo on fellitata kono waɗi ka yiiɗaɓe o gurdam maɓɓe ɗan ɗan foppet maɓɓe ɓay ɓe jaɓali gollitirde sikke ɗen ka duwa gollitirede ton joni ɓe wuura gurdam maɓɓe ɗan fof e sikke yiɓe ka nder diina kaɓe duwa fellutude ɗon ka yiiɗaɓe o ko miɗa sikki miɗa miiji ko ɗum ko ka arande laawol duwa gollitirede iwa ka sikke ara ka janngugol iwa ka janngugol ara ka hoolagol iwa ka hoolagol ara ka fellitugol c'est des étapes mais an a fuɗɗori hoolagol allah noka kam non woni allah lettoyte ka gabru ko non woni allah no tagi yiite aljan ko non woni ko ɗum sakkitorta wongol naafi sakkitora wongol mi anda eɗa kadi ari kombeni kadi woɓɓe ko kadi ari a wonti naafi par ce que sa jonnama joni numéro téléphone ma a wiyata a anda si goɗɗo landi kama numéro téléphone mon on ko jeeɗu a haala yala a poche ɗon a wiyata anda compagnie keso ari mi anda numéro ji ɗin joni ko nafgam ka siɗa wadde joɗande joni goɗɗo debbo mbuuɗi anda ɗon a ndaray moƴƴa sina mbaɗi kono kadi anda jonno mi anda jonno ɗuuɗama ɓeɗanda ɗuuɗama are ɗuuɗaka to ƴetten noon toɓɓere men ɗimmere nde merci d'être là. Merci Henoch Diallo et la Dissou. Partagez le live. Donc, on top remen dimere nden andi sa jabali spiritualité ko religieux yettata sa yetti religieux soit wona nandintintoɗo woña malaika
ma soit wona kefeero ala fin par ce que a yahoyay ha an tigi ɗi huttitoɗa ko jokkuɗa ko hawka fop et c'est dangereux sikka Allah ko wona haalede ko na goonga parce que tu as commencé par le religieux gomɗingol ko anda ko soit nandintinoɗa wona malaika sa yalti ka yaasiɓe ɓen na machallah ɓe wonduɗa ɓen ka suudu sa ari ko a jinnawil ko a cheytanuro hulɓiniɗo a anda haqqe bane adama anda sikkude yimɓe ɓen fof ko contrôle teɗo ma yaha ɗon ha wontoya fayda kefeero c'est à dire ko julɗo kono ko fayda praticata ko yinde par ce que an tigiri sa daari nadna won yarde noon eno wonɗa yirde diina ma kan noon tawa yaada andana ha diina Allah kan noon na ko wahina kon noon ko feddeji ɗin noon ko bana adama régli waɗi fi mum no woɗɗodiri joni noon sa jaɓali ƴettugol spiritualité andi hara a ƴetti ko teddi ko la spiritualité tadi ruuyankon no hayfi mo wonɗa on no hayfi mo sikkuɗa on ɗa woni ça c'est l'ego, ça a été créé fabriqué par la société no teddi kay lourd on mo sikkuɗa hiɗa woni ɗon fayda koye on wuruɗa tu vis dans ton subconscient est très dangereux souffrance ma fof ko ɗon joni noon on ɗon hinono o wayi a wawi sertude oɗo woosi Allah arsikima famugo spiritualité ma Allah arsikima waɗugol thérapie o tedduɗo mo wonɗa e mum ɗon on ɗon o wonta libre aduna parce que c'est une fausse création joni noon si tawi ko e neɗɗo mo sikkuɗa on hiɗa woni wuruɗa là tu n'es pas libre joni haray ko onno wawɗa si goɗɗo aybinima ma si goɗɗo luutodiri e ma e kala fiyaake kon ɗum heɓa e ma ko fotata wa ñuungil ɓalewil tooke waaloto ka ɓernde ma ñuungil ɓalewi tooke ngil are ngi wona ka nder ɓernde can fi honɗum goɗɗo no aybinma ma goɗɗo lutodiri e ma fe fiyake a remay kisan a woodinay kisan ko fottata wa ñuungil ɓalewil ka nder ɓernde ma parce que l'ego veut contrôle mo sikkuɗa on hiɗa woni golle makko ko huuɓi dagol de résultat dans la spiritualité haajuma ala e huuɓi dagol ko wontiri ɓaawo ma ko wona an c'est pas ton business joni noon ɗum ɗon jibinama ka ɓernde ma ñuungil ɓalewi jibinama ka ɓernde ma nde ñande sabu goɗɗo no aybinma no yewti ayibe hun e ma Allah wala hiɗa laaɓi hiɗa moƴƴi moko ba fodda e ɗum fodda aybinede fodda e yeddede fodda goɗɗo e dartoma donc finalement ñuungil ɓalewi tooke ngi waɗa ka ɓernde ca fuɗɗoɗa ngi ne'ude si tawi a yawali ngil warde sabu famugol thérapie ma spiritualité ma sabu famugol wona hay hunde oui wona hay hunde you are nothing you think you are something no you are nothing la sukkude ko a goɗɗo na hay hunde duuɓi capanɗe jeetati ɓaawo hikka haray bullaare haray ko a junngo tew bullaare nayi hunde jooni noon so a yaawaali faamude na hay hunde par ce que sa waɗi naami hay hunde tu te retourne à ta source a arta gisan neɗɗo mo wonɗa automatiquement pa ñuŋi ngil maayete ka ɓernde ma par ce que koye goɗɗum ngil wonata ko e bewɗo ngil wonata
ko ka goɗɗum mawnintiniɗo ngi wonata koye goɗɗum ngi won no wayi wa virus no wayi wa bactérie no wayi wa microbe koye goɗɗum ɗi wurata si goɗɗum wona ala otto ala kadi wona ɓe ɗi koɗo goɗɗum a wi ko a goɗɗum a heɓintake a yeddetake a luttodirtake e mum paf ɗum ɗon jibinama ka wonkima joni noon sa yawali warde ɗum sabu waɗugol thérapie ma famugol fi muɗum ngir ñugiɗi ɓari wi ɗo mawnay ka nder ɓernde ma ha fo tawa bollil molanagil ɓalewil ngil bollil ɓalewi ka nder ɓernde ma ɗo ko ngil bonnoyta dewgal ma so Allah siki bonnata golle maɗe ñande o e golle kasa bonnata relation ji maɗe bonna diina maɗa bonna enɗam maɗa bonna cellal magal ka ɓandu bonna ɗengol maga ɓenna kulle no jokkimo naam kulle no jokkimo mais na kulle ɗe mbiiji ɗon ɗe ko kulli remangi wiyetengi tooke nder ɓernde wona neɗɗo bonɗo hande kadi a yiyata yimɓe ɓen sona ko boni wona neɗɗo bonɗo neɗɗo añanɗo hande kadi a yiyata moƴƴere hay goɗɗo yewti yewtere an on firo gonka nder hakkille ma ko boni. Merci Aliou Dialasso. Suspiciousness lead to investigation, obligation to study. Thank you plenty for the contribution. Donc, Haray, revenez vers la spiritualité. La spiritualité, parce que c'est l'infini. Et otako, pes otako. Hein? No haifi. Ruma no haifi. Wala ella ko goɗɗo aybintam wala ella ko goɗɗo yawotom wala ella ko goɗɗo wiyata ko ni noon ko sikkuɗa kon hiɗa woni iɗa sikki ko a ɓandu ma ɗum iɗa sikki ko a leñol ma iɗa sikki ko a diina makka ça c'est le corps ça c'est la matière c'est limité no peeso ko ɗum waɗi no loyi ko ɗum no mawnintini no teddi no metti naɓude c'est très lourd. Merci Mamadou Sarafou. Donc waray si a famali fi ɗum ɗo sikka joni kulle no jokkuma ma jinna ma nawna goɗɗum e ma no wawi memminde nawnaje ka nder ɓandu ma sikka ko ma poɗa ha yahaɓe fenane ɓenna ko dabari ko fof ko penade. Merci ma sœur Idjatou Niane. Kala ka ɓennuma ko dabari wi ko fenade dabari ko fenade mana dabari ko firi ɓe famare fi mum no wayi ko yata labtani complication docteur jon ɗaɓɓita dara ƴiƴam famade dara bawɗe famade ɗaɓɓita ɗum yafi donc kam mbileɓe ɓen karam ko batine ko ɗum ɓen tan dabari c'est à dire feƴƴi hakkille an ɗe ko ɗum woni dabari no feƴƴi hakkille an na hay hunde wona an perception nan yiyande ma nde ga ko goɗɗum waɗaɗa naataka nde goɗɗum gonɗum goɗɗo mari ko naataka reedu kala ko o yaltini ɗon o fenay si mbiɗejo yaltini goɗɗum o inni kaka reedu ma yalti ha ɗum ɗo a tuutu ko kanko jogii ɗum mo mari ɗin piéciji moƴƴu kanko moƴƴinta ɗum ha moƴƴa donc haray dans la thérapie ala feere fo yiɗatama fo jaɓata miijo mango et c'est leur plein droit e ko droit makko e ko ɗum wiide liberté ko Allah jonni mo ɗum wimo yiide hande janngo waña mo jokke hande janngo yiwa ɓawo c'est un droit absolu o kanko jeyi ɗum ɗon koye junngo makko woni na junngo ma an si a arti ka tagu ma ngu Allah tagu ma ngu naturel on a jaɓay ɗum ɗon kono noon sa woni ka tagu neydi ɗoygol
ka religieux a jaɓata. Yewtere ko goɗɗo yewtata e yewtere ande yewtata siɗi luutondiri c'est normal yo luutondiri. Est ce que maafe ko ñamata konko kon maafe o ñamata, needi ndi neɗa ko ndin needi o ne'a, deftere nde jangata ko nden deftere o jangata. Si otoje darnama ɗo joni on ɗiɗo gaddama onon luutondirɗo kongi, a taway otowal ngal suɓotoɗa ngal e ngal o suɓoto kon na gooto. Mo jonnima oto mo suɓi ay na faala. Si sonnaɓe darnama ɗo joni mo suɓoto on e mo suɓnaɓe, so naati e restaurant ñamugol a taway ñametema on na gooto. Mais honɗum haɗi faama o luutondira e ma, o feññinane ko o woni ko. Ko waɗi jaɓa ko woni kon ko ɓay an a jaɓali ko wonɗa, a jaɓali ko wonɗa, ko honɗum wonɗa hiɗa ton en tant que ruhu a jaɓali ɗum ɗo. A wi ko a ɓandinke, ko a ndi leydi, ko a ngal leñol, ko a o diplôme, ko a ndi jawdi, ko a hunde kaari, ko a alajji kaari, ko a mokoba kaari, ko a aventurier kaari, ko a gando kaari. Tout ça là c'est des illusions. ɗo fof ko koyɗum mo wonɗa on o yaltay e ndu ɓandu o yaafimo, o aru ko o koɗo o yaltay e ɓandu ndun, ndu o koɗi e mum ndun o yaha ndum ɓandu ƴette waɗe engrais wonande leydi ndi, ko on engrais wonma soñjude. Andu noon sa yawal famude fingil kullil wongil ka nder ɓernde ma hari non ko ñungil ɓalewil wonti boddi ɓaleri mawlanande yinde ñamudem ko ndi yiyata ka koyɗi a fawtotako. Goɗɗo haalay goɗɗum tum fetta jib an tigri anda gonɗa fettande yiɗa haaɗi. Ce sont ces blessures ka yi ka thérapie ɓenna des blessures émotionnelles ko temmeje so ande yankoji. Saari ka ɓe ka diina ɓenna ko jinna wi, seytane naati e makka ko jinna. Sa yehi ka mbileɓe ɓenna ko dabari. Hey, ko goɗɗo ay bimma tawi ko a fek heƴali e ma, goɗɗo yeddotirima tawi ko a fek sikkuɗa na ko duwa, automatiquement fuɗɗiɗa remude tooke ka nder ɓernde ma. Ko ɗum mawni hande kadi domini gurdam maɗa, c'est en train de te détruire. sa wattanali yiila a yiyoya ñabbile ka ɓandu ma ɗi docteur ɓe wata ñawnude, diabète en, tension en, cancer en, façon complication ji ɗi goɗɗo wata sifade. Merci ma sœur Aïcha, santé beauté. Goɗɗo wata sifade perda relation ji an tigri landoɗa hoore ma, mais kono mi waynodiri oh qu'est ce que je fais. Hey, tu as des blessures à soigner, ɗa mari temmeje duwaɗe ñawndede. Kono noon ko ɓuri yurmude ko tuma goɗɗo fenani hoore mum, aduna on fof fenante daɗa, mais ñande fenanɗa hoore ma daɗata. Biniri nasi ko fenangol hoore mum, ko kaw ko yaaye ko fenande. Kaw ma yaaya ma siɗa mari biredi naɓamɓe ɗo tampirɗa ni ko ni ɓe tampiri. Ko Allah muuyi a fenay woni. Joɗɗiniɗa poson, joɗɗinaɗa ndiyam poson yeeso ma, ɗiɗi kino poson hino ndiyam, ƴettu poson o yara, ƴettu ndiyam nangami. Ko ɗum waɗi si waɗanɗa ɗum? Ko ɓayiɗa jonna la liberté de choix. Kono sa inni ɓayɓe wi ɓay gonga ala mi yara ton seeɗa poson on seeɗa ni, non si tetek maɗen tufiti ko seeɗa on tufi tetek maɗe. Merci Kadiatou Sow, merci Abdou Sow. Donc haray ngi kullili ngil e nder ma, iɗa duwa si tawi ngil lanni mawndema, iɗa duwa ngil jogitade ɗeɗɗangil moƴƴa, ɗeɗɗirangil thérapie, ɓittinangil gera fittangil, saloɗangil yahnude kala ko ngil nodduma saloɗa. Ɓay noddete wallahi noddete,
si goɗɗum waɗi ɗo ndaaru réaction ma ara noon ko kangel. Goɗɗo aybinima, goɗɗo yennima, goɗɗo bloqué auto ma, goɗɗo bonniti rendez-vous, décision arano arayɗo ɗon ko miijo arano ko kulli ginno, c'est pas toi. Mo wonɗa on hawja, mo wonɗa on est très très bien équilibré. Sa a noddi goɗɗo ƴettali ɗen on heen on rage wonɗo arde ma ɗon na anno, c'est l'animal ça, ko newɗa kon e ma. Mo wonɗa on hawja, mo wonɗa on nde mo ƴetta décision o hawja, a analyser tous les côtés. O mo mi noddi ɗo est ce que mo takko téléphone makko, est ce que ara wi, est ce qu'il n'est pas occupé, on non o hawja. Oɗa noon non, voilà mais yiɗa voilà ko nagge. Ça c'est l'animal qui est en toi. Sa etaki waynodira e makko ko ɓuri e yawde, o bonnay gurdam maɗa. Merci Chérif Kounda. O bonnay gurdam maɗa inna hiɗa gera. Ka arande laawol ko koko fotatawa ñuundi, ñande yeddotirnoɗa e goɗɗo, ñande goɗɗo dardinoma, ko ɗum yarnuɗa ha woni wa bollil ɓalewi. Ta walite ko a yiya e ngil, parce que ça va coloniser tout ton corps. Jiiɓa e diina ma kam, bonna dewle maɓe, bonna ɓiɓɓe maɓe, jiiɓa économie ma. Hani goyɗa landitade hoore ma, kon no sendi lange kaari, way c'est vrai. Komo wonɗa on woni landitade, kon no senduma e kaari. Ndiɗon boddi ko ndi sakkitorta ko ñaamugol ma hiɗa wuuri. Ñaamire ko wiyete kon la rage, pression, kulol, dépression, anxiété, bulawuyagal, stupidité, kala ko kaseti sikka ko kañum. Na wodi yimɓe ɗo kala ko kaseti. Wallahi mi waɗani goɗɗo ɗo thérapie ko France 24 RFI, tawi ko ɓe woni mo nawninde. Wallahi ko ɗum woni mo nawninde, ɗaɓɓiti e nder version ji makko ni ha tawi ko ɗon men kupatamo. accu jantago ɗum ɗon tawa e nder 40 jours on tawi nawnare nden fof koɗo ƴettugol ɗum weɗi hulino jiibitike sogino hoore mum ŋapol. Mi accompagnie ɗo woɓɓe ko wonno mo nawninde ko koye radio hoye cono cana haala koye ɗo politique. Journaliste ɓe ɗiɗo tato ya jowɗo senda golle ɗen, an darano o ɗo, an woni contre o, an yennu o ɗo, ko ɗum ɓeɗo ñaama. Mo galaɗi on gari fuufoga ɓe ko ɗum ɓe gattay ko ɗum ɓe feetinde. Ɓe waɗani yimɓe thérapie ko karam ko batini e mbile feetini ɓe. Wona noon ɓeeɗo, le problème est que tu es malade. Ko waɗi siɗa huuli ko ɓe haalta ko ɓe woni haalte kon ça t'affecte. Probléme on no ka nder ɓernde temmere nden noto arta ka suudu explosa non, na ɓengu ma non, goɗɗo no wadde ma ɓuri ɗum, ça ne te fait pas mal, na mawdi ma, na ɓiɓɓe ma ɓen. Si iɗa nawni ono ɓe ne jonga teradi so faade hunde nde ɓurɗa yawita par ce que saari go joni e saare anda saare nde sa ƴetti guidda respectami mais andu yiɗa nder ɓanndu ndu anda hande ça te dépasse, tu ne gères plus ton corps, ça te dépasse. ɗon gara ko lannode yewtere men ko a bani adama mo Allah suɓini. Si a suɓaki aduna on suɓinte, si aduna on suɓinima aduna on no luyi ɓe suɓinte ka nafoore maɓɓe nde woni ɗo. Sikka eɗa mara nafoore, ala nafoore ɓurtere. Haray ko wiyete kon thérapie ko lannode yewtere men, thérapie naɓanay humpitande, naɓanay message collatéral ka nder ɓanndu ma. Thérapie on, parce que no woodi tere fewnɗo ka nder ɓanndu ma, tu es complètement déconnecté de ces parties.
oyi kala teral ka nder ɓanduma kala organe ko fanni ko fan si a déconnectique spirituellement e muɗum cancer no wawi arde naata e mum gilɗi naata e mum ñola no wawi hay taƴede finalement itte fes no wawi joni ngo jungo kum bikkum ɗo ko bikki suttiɗon ɗo ka ko parce que je suis connecté à mon cerveau sona ɗo o bikki no wawi lan tufde yitere nde parce que ayi si je ne contrôle pas ce bic ça devient une arme contre moi-même. Donc ɓenguma no wawi wonde nafoore no wawi wonde lorra, ça dépend siɗa andi sa anda ayi a yetti sonna a anda ko woni sonna parce que tu es malade, elle va te détruire. A heɓi ɓiɓɓe anda ko woni ɓiɓɓe, ils vont te détruire. A naati e affaire piiji mettugol piiji a anda ko wonno yarante, ça va te détruire. A naati e politique, ça va te détruire. Ko bik mi jogii ɗo no mari nafoore, mais dans la spiritualité iɗa wawi yiide kadi no waylan lordu. Miɗa wawi windude ɗum ɗo ko sokkatalan ha mi maaya siñu. Faites beaucoup attention. Ko wiyete kon thérapie naɓanayi woni humpitande kala teral ka nder ɓanduma no hatto jini e dankede, no hatto jini e jentede. Ça c'est le but de la thérapie. C'est-à-dire ka wonɗa ɗo a nandintini ke ha a jokki a sikki mo wonɗa on ha tu t'es complètement déconnecté de toi. Donc thérapie on artirti woni naɓana message kala teral ka nder ɓanduma andina ngal ɗon teral yiɗa fima yejjitaka hiɗa foddi e dankede. C'est comme ça tu vas commencer à écouter tes organes. Ka fuɗɗiɗa jentade a yidata e docteur, c'est fini. Ka fuɗɗiɗa jentade ɓanduma no a yidata e docteur, parce que ton corps te parle nuit et jour. Mais ala a wata jentade parce que jentotoɗon no ɗannina tawiɗa haton jini e thérapie ko wawata reconnectude hoore ma, hummodirde hoore ma e gurdam maɗa, o contacté nawna site thérapie. Thérapie ko laawol ko golle artirgol bana adama o e tagu makko ngun tigiri fi o wawa suɓade. Buy e meɗen wata suɓade, si ari suɓagol ɓe suusata ko honɗum haɗi suusa na an non. Ça c'est lego a suusata guite yimɓe noppiɓe na an non. Sa yi goɗɗo no fuɗɗo bimbi ete no hannange muta andali ko waɗata, andali ko suɓoto, fifiyake fewtuɗo mo iɗan nawmu. Donc thérapie on c'est-à-dire ko process ko dambuɗe ko laawi naɓay ɗuma e golleji kolleteɗi artiray ɗima e on mo wonda. Yawgol thérapie wona sertugol e mo wonduɗa, wona sertugol e diina ma kan, wona raɗagol ma, na wirtugol ma, na lo'ere. Boyno sikkude wala so wadɗo jon thérapie no na lo'ere, no wa yawgol labtani docteur yon ɗaɓɓita ko honɗum woni ka ƴiƴam ma, honɗum ko ɗum ɓurma moƴƴat. Di wigol noon si mi yehi ɗo joni mi andoy ɗo noon miɗa mari sida, miɗa mari ɗum non. A yahude anda daranoɗa ko ɗum ɓurma moƴƴande a wurdude e sikke e kullol e ande mayiɗani. Donc aray hande ko ɗo wonde gattude eɗen salmina kala ƴettuɓe tammum jenti nawna seli thérapie. Merci Wuri Diallo. Kala wonɓe wallitade oɗo page nokku kamɓe woni e hoore leydi ndi, kala wonɓe windude, kala wonɓe darde, kala wonɓe partageude, kala wonɓe sodde thérapie e junngo amen, kala wonɓe sodde lekki ɓuuri e junngo amen. En inni ɓuuri ko tuundi, walanima ko ɗum ɓuuri ko tuundi ɓandu. Si ɓandu ma ɗum noon no tuundi ndu wullitoto, goɗɗum wullito ka guri gawa ñanone puƴe e façon wono puƴi famata ɓandum tuundi. Ñameteji busɗi wonɗa ñamude ko tuundi, si tettikki ɗin tuuni wullitoto, tuuɗel ɗe gaccata transit on newo. Si ndiyam maɗan tuuni, si ɗaɗi ɗin tuuni awra on wullitoto, yo tawa watta ferdude comme il faut. Donc gara ɗo nde gattude hande
thérapie. Merci beaucoup Binta Diallo, Ba pour le Alpha BL. Merci Kerno Diallo pour le soutien depuis les États-Unis. Merci ma chère Nabou. Merci Monsieur Salut depuis la France. Merci Aliou Diallo depuis Lisbonne. Merci Hafizi aux États-Unis. Merci à tout le monde. Merci à Bam Mamad New York. Merci à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullah.